twongeye kubashimira kubasanga ku mirongo mwiza wa YouTube ari Kwizera TV show. Jimmy Gatete tugiye kubagezaho abakinnyi 10 beza ku bwa Jimmy Gatete. Ni icyamamare, ni umustar muri iyi minsi kandi tubuzi ko ari mu Rwanda. Yazanwe na Coach Gael gutaha inyubako ye Kigali Universe kuyitaha ku mugaragaro. Niwe wazanye Jimmy Gatete. Jimmy Gatete yavukiye mu Burundi, akorera mu Burundi, atangira akina mu Burundi amakipe yo mu Rwanda, akiniye Mukura, akina Police, akina Rayon Sport, akinira APR. Hose hagiremo ibihe byiza. Nibuka ko yatujyanye ku mahoro. Kamwe mu duhigo twiwe agikina muri Rayon Sport, nta gihe na kimwe ye APR yegeze imutsinda muri derby zose baba barakinnye ari muri Rayon Sport. Jimmy Gatete nta gihe APR yegeze batsinda, kandi ibitego byinshi byabaga ari bya Jimmy Gatete. Tugiye kubagezaho rero abakinnyi 11 beza kuri we. Mu izamu Murangwa Eugene, muri defense Ndikumana Hamed Katauti, Sibomana Abdul, Kalisa Claude afatanije na Leandre Bizagwira. Median Jano Utakeng, Karekezi Olivier, Jimmy Maurice. Abo bakina muri Median. Attaque Jimmy Gatete mwenyewe, Desire Mbonabucha, Kabanga Honore. Ngabo abakinnyi 10 ku bwa Jimmy Gatete. 11 ngabo abakinnyi 11 ku bwa Jimmy Gatete. Ninde yabayibagiwe? Mbese wowe abakinnyi 11 bawe baba ari abahe? Mwibuke gukora subscribe, ni ingenzi. Twitwa Kwizera TV show, naho ngewe nitwa King Sam.